ndabashuje mu izina rya Yesu. Muhanga simpasi, Muhanga mpazi buke cyane, kandi mpazi buke kandi ariho nari ntuye, ariko niho nzi buke. Imana ishimwe rero kuko tuje. Ko ndanareba nkabona abantu nzi ni bake, ko umwe hariya n'abagabo bicaye aha nabo. None rero Imana ishimwe, turashima ku ikaze muduhaye pastor. Mwana wa umugisha ko muduhaye ikaze, mwaranaduhamagaye turavugana. Turashima Imana ku bantu b'Ibutare, reba nibo tubana cyane kuruta sinzi impamvu, ariko wenda inzira yabigiye gucika. Hanyuma ndabashimiye, Imana ibamugisha cyane, turakundana bikomeye. Nabona na Claude w'Inyanza ari nahi wacu, none kutegeza umbwira nariko mbona kutari bubureto. Imana ishimwe ko waje. Ndashima pastor tuzanye yitwa Pastor Ngoboka Didas, ni umupastor muri Zayoni, ahaguruka upepe abantu. Ni umupastor muri Zayoni. Mu gitondo niho ndanari wabo niho nabwirije, ubwo rero nyine duhita tuzana. Twagize amutiyaje nyinshi hariya kuva Nyabugogo no kuri Yenzi, hari nyinshi twagize nk'isaha honyine, niyo mpamvu tukitinzeho gato. Namwe ni ndata tumusanze mu nzira, ni inshuti ya Didas, basenganye kera, ubwo bavuganye nawe aravuga ngo agomba kuba mu gitaramo. Ahantu atuye hariya za Musambira, ahantu hari ahantu bajya banywera ikawa, ubwo niwe uhashinzwe. Hari ikawa nziza, ntimukahanyure mutamuteje imbere. Nahaguruke bamubone rero upepe y'abantu. Imana ishimwe, nawe ni umukozi w'Imana ukomeye, nawe yaje gutarama. Turabishimiye mwese. Mureke hari undi musore nabonye hariya Santos, bavuye i Kigali, nabakunze b'igitaramo cyane. Imana ibaha umugisha. None reka tuvuge ijambo ry'Imana. Murabona hano dusomye haravuze ngo ayo maraso, ayo maraso. Nta muntu ufite akantu k'amazi k'agacupa k'amazi? Ego. Murebe namwe ibintu by'Imana ukuntu bigira imbaraga z'ubusa ku bwenge bw'abantu. Ayo maraso azababere ikimenyetso. Nimuvuge ngo ikimenyetso. Azababere ikimenyetso ku mazu murimo gusa. Uko niko Imana yavuze. Noneho kwizera ibyo, n'abagabo bake bizera ibyo. Kandi na amaraso y'ihene n'ay'intama. Imana ngo nibona amaraso y'ihene ikabona n'amaraso y'intama, ngo impossible. Ibyo bintu kandi amaraso iyo yavuye mu itungo aba yabaye umwanda, naho ryagize ni keretse imbwa nizo zijayo. Ariko abantu bagira bate, barahanyura bagakikira ati ikintu cya fire hano iki, kuko amaraso arimwe na rimwe atera ubwoba. Siko bimeze. None Imana ibwira Mose, iramubwira ngo amaraso y'ihene cyangwa ni mugende muyashire ku mazu gusa. Ayo maraso azababere gusa ikimenyetso. La foi.
azababere gusa ikimenyetso ku mazu burimo. Nanjye nzaza nimbona ayo maraso, nimbona gusa ayo maraso nzabanyuraho, ntaco nzabatwara, nta cago kizabageraho ngo nimbona ayo maraso. Iki rero dusomye niki? Ni isezerano Imana yasezeranye natwe. Isezerano Imana yasezeranye natwe ni isezerano ry'amaraso. Isezerano Imana yasezeranye n'umuntu ni isezerano gusa ni rimwe, ni isezerano ry'amaraso. Niyo mpamvu ibintu by'Imana kubyizera, kubiririmba byo turabyiririmba, ariko kubyizera birakomeye kubyizera. Niyo mpamvu birivuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka niki, ariko kuri twebwe bakizwa n'imbaraga. Nuko Imana yaribwiye Mose ubusabusa, kandi Mose yarize amashuri yose imubwira. Mbese mu yandi magambo Bibiliya iravuga ngo kwizera ngo niko kwatumye ngo Mose arema Pasaka no kuminjagira iki, amaraso. Buriya kuminjagira amaraso ni intoba biziba. N'abana batoya bajya bakina ugasanga bari mu mazi imvura igwa hariya mu muvu. Mwebwe abantu bakuru mwabareba mukajya muvuga ngo se kubera ko abo bana bakoze ibi bintu, wowe uri mukuru ukabona ntibishoboka. Buriya Mose Imana ari mubwiye ibintu bidashoboka. Niyo mpamvu ibintu by'Imana rimwe na rimwe mu bwenge bwacu ntibishoboka. Muraho neza? Kubiririmba birashoboka, kubibwiriza ngo ukundi ko bwiriza birashoboka, kujizera nijoro bidashoboka. Niyo mpamvu umurimo w'Imana wose usaba kubwizera, kandi ni ukwizera ibintu bidafatika, n'ibintu bidafatika. Niyo mpamvu tubyina gutya, tungana gutya dukuze, abandi bagabo tungana bakavuga ngo uriya byararangiye, kubera ko ukoze iki, ubaye ngo babiziragura ujinya kiki. Uko ibisi by'abagabo bangana naje bashingiye, uvuga ngo abagabo bashingiye ibisi byabo. Mu yandi magambo mvuye mu murongo w'abagabo, siko bimeze. Kumva rero niyo mpamvu abagabo iyo baje hano benshi baza baje kukanura ijisho ngo barebe, buriya bari kamera baba baje kureba ukuntu abantu bikoze fo na ruguru. Umunsi umwe nararyamye hasi nanezerewe ndaryama, umugabo we yamasohoka amagara undi uri hakurya ngo Jacques none undi yaje kutubwiriza ngo yaje kuryama. Kugira ngo bifoje naho nje umunezero wanyishe, numvise ngomba kurambarira Imana hasi nkaramya. Muzagende musome Dawudi iyo yanezerwaga, tiyari umwami w'Isiraheli, iyo yanezerwaga iwe yarambaraga hasi akaramya Imana neza. Noneho iri sezerano ry'amaraso ngiye kuri babwira muri ubu buryo, kubera ko ari Imana yadusezeranije. Uzagende urebe amasezerano yose, iri sezerano baza barigita ngo ni isezerano ridakuka. Isezerano ridakuka ni isezerano Imana yasinyira avuga ngo, Bibiliya iravuga ngo yaduciye imanzi mu biganza byacu. Ni ukuvuga ngo ni isezerano ridakuka. Mu Cyongereza ni covenant. Ni covenant bitandukanye na agreement. Agreement ni isezerano riseswa, ariko covenant ni isezerano ryonyine muri Bibiliya. Niyo mpamvu uzamubona hariho handitse isezerano risha, hano isezerano rya kera, hano kabisha. Ni ukuvuga ngo iryo sezerano ni isezerano Imana yasezeranye n'abantu, kandi iryo sezerano Imana yasezeranye n'abantu ni Yesu waje gushenjagurwa. Ntabwo ari Yesu waje kwambara imyenda myiza no kugira ngo yambare n'inkweto nziza na za karuvati. Oya, Yesu yaje gushenjagurwa. Yesu gushenjagurwa ni iki? Gushenjagurwa ni ugukubita ugahinduka inyama. Levor balila sandere siko nezerewe bitaraza dopila setele mandela tikisaya. Ako Yesu yaje ku mugabo nico Imana yamuzaniye gusa, yaje gushenjagurwa kugira ngo ahinduke mbuzi icyo mbikoraho, ahinduke iki, ahinduke ashenje jumve murize. Amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu niyo yoza ibyaha by'abari mu isi bose. Ay'igiciro cyinshi, n'ay'igiciro cyinshi kuruta ayandi yose y'abantu n'inyamaswa. Muzi kuririmba? Beho y'igitabo
kugira ngo tujane. Uriya musore waririmbaga, wewe uriya musore waririmbaga wabagiye hariya, kuko nimwe tumenyeranye abantu ushobora kubasiga. Amaraso ya Yesu, amaraso ya Yesu niyo yoza ibyaha by'ab'isi bose. Hari igiciro cyinshi, hari igiciro cyinshi kuruta ayandi yose y'abantu n'inyamaswa. Yabaye igitambo, yabaye igitambo cyo gucungura abantu mu batanga ibyaha. Umusaraba wa Yesu, umusaraba wa Yesu wamenetse amaraso yaduje n'Imana. Amaraso y'Umwami Yesu we iyo yose cyacaba imisi. Hari igiciro cyinshi cyane utanyama ndetse n'inyama igitambo ndetse n'ibirya. Harababariwe, 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 harababariwe. Turashima Imana. Imana yakoranye natwe isezerano. Isezerano Imana yakoranye natwe n'umwana wa Yesu Kristo uzaza gutambwa kugira ngo ave amaraso, kugira ngo dukire. Hanyuma rero Bibiliya iravuga ngo iyo hataje kuva amaraso ngo ntitwa twarabariwe ibyaha, ngo kandi asifiwe, asifiwe, ngo hafi y'ibintu byose bizabyezwa n'amaraso. Umwakira amaraso. Ijambo ngiye kuganira namwe mu minota mike isigaye ni ijambo rivuga ngo urukingo rw'amaraso ya Yesu Kristo. Akira urukingo mu izina rya Yesu. Urukingo ni protection, ni uburinzi bujya bukurinda cya cago cyari kigiye kukuzaho, kikagira gute, kikakurinda cya cyorezo cyari kigiye kukuzaho. Amaraso ya Yesu Kristo ni urukingo rudukingira ibintu bimwe ngiye kubaganirira, hanyuma dusoze. Asifiwe. Imana itubahira. Hallelujah. Ndashima amaraso ya Yesu y'agaciro yavuye mu rubavu rwe. Ndashima amaraso ya Yesu yavuye mu rubavu rwe. Amaraso yamenetse yamuyeho urubanza. Naramuhowe ndaririmba kuko nzi yuko nababariwe. Asifiwe. Amen. Amaraso y'umwana w'intama w'Imana ni urukingo ruzadukingira ibintu bine. Ikintu ca mbere amaraso ya Yesu Kristo azadukingira. Murege mbabwire, ubu muri isi turimo hari ibyorezo byinshi by'indwara n'ibindi. Hari indwara zimwe zigeze kwica abana kenshi, ariko ubu ngubu uzabona urukingo ntishobora kwica umwana. Muribuka imbasa n'iki n'iseru, kera zicaga abana uko abantu benshi ahangaha bakuru n'abacika cumu biseru yagagiza akaduta bakica abana mu muhana neza 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 abantu umuhana ugambira kugira. Ubu ngubu rero urukingo rwarabonetse. Umunsi urukingo rwabonetse rw'iseru, ubu ngubu ntawe ruzabukira gute rushobora kwica. Hanyuma rero indwara ubu ngubu zitarabonerwa urukingo nizo zigoye isi, nka kanseri, malaria, sida, umutima n'ibindi n'ibindi. Izo ndwara zose zigoye isi, isi irahangayitse kubw'izo ndwara. Indwara zabonewe urukingo uyu munsi wa none ntishobora guterwa. Niyo mpamvu babyara abana bagahora bajana kwikingiza no gukingira za ndwara. Uwo mwana indwara ntishobora kumugeraho yikingije. Ni urukingo, ni protection. Ahimbazwe Yesu. Hallelujah. Hanyuma rero hari urukingo rudukingira ibintu bine mu buzima bwa Kristo. Ni amaraso ya Yesu Kristo azadukingira ibyo bintu bine.
jumve mu izina rya Yesu Kristo utahana iryo shema kuri urwo rukingo. Ikintu ca mbere urukingo rw'amaraso ya Yesu Kristo ruzarudukingira urupfu. Urupfu ni ikintu giteye ubwoba, nta kindi kintu giteye ubwoba ku isi nk'urupfu. Iyo ugenda akantu kose habe n'akantu kazakara ukabwira ndapfuye we, ni ukuvuga ngo ikintu cyose urupfu turarutinya. Imodoka igira gutya ngo Yesu, ibintu byose ni ukuvuga ngo urupfu ruteye ubwoba. Niyo mpamvu umuntu ajya apfa abantu twese tukaza gusa tukifata mu maboko tukagira gutyo tukavuga ngo se bigenze gute. Mureke mbabwira amakuru yo kuri yinoka, kandi amakuru atarimo lekorika sakalima dar dalele kele salima mangila akole kosoma yanga. Mureke mbabwira urukingo rw'urupfu rwarabonetse. Timurabyumva, mureke mbabwire muri Bibiliya, ariko ko ndabwira abantu bizeye umwami Yesu. Muba mbabwire urupfu rwaje ryari. Urupfu rwaje igihe umuntu yakoze icaha. Muribuka muri Edeni, umuntu yakoze icaha, urupfu ruhita ruza. Timuzi ca giti Imana yababujije, ko Imana yababwiye ngo nimukora kuri iki giti ngo no gupfa muzagira gute. Muva ko no gupfa kuzafite itegeko. Kandi muve mbabwire buriya urupfu ntarwa ruriho muri Edeni. Hari hiki hagira ubisubiza we, hari hiki muri Edeni, hari hiki hatariho gupfa haba hari hiki. Sinzi ubivuze hano, haba hariho hano barabivuze hari hiki ubugingo. Iyo hatariho urupfu haba hari ubugingo. Muri Edeni ubugingo ni ikirere, ubugingo ni ubuzima bw'iteka ryose. Ni ukuvuga ngo muri Edeni bole bari bafite ubugingo bw'iteka ryose, nta gupfa, nta kurwara, nta gusonza, nta mushiha, nta kurwana, nta nimuvuge gusa ngo nta muvango. Ufite niyo wafataga umuhoro ntabukana bw'umuhoro bwari buriho, ntiwofasha umuhoro ngo uteme undi ivyo gukundiye. Umuhoro ntiwakunze kuwutema. Muzi ko n'inyamaswa woraranye nazo ntizikurye. Muzi ko wakwitaye mu mazi muri Nyabarongo ntagutware. Singushaka ndagusha jewe, ariko Edeni yari nziza bata Imana isubahe. Anda umuzi kumugenderera washatse kumubwira Imana rurema wamuhaye ubwiza harumunezero haruraho gatoya. Abone muri Edeni nubwo ntari nkwiriye mwami waraza. Imbabazi z'Imana ziraza. Buriya bavuze imbabazi mube mbabwire nta mbabazi zabagaho muri Edeni. Nta mbabazi zitwa ijambo ryitwa imbabazi muri Edeni ryari riho. Imbabazi zabayeho umuntu amaze gukora icaha. Imbabazi Bibiliya yavuga ngo imbabazi z'Imana ngo nizo zituma tudapfa ngo dushireho. Basifiwe. Amen. Noneho ngo Imana igira imbabazi. Imbabazi rero z'Imana niki? Nuko yari imaze kubona ko igiye kuremera umuntu, kandi Edeni ya kabiri ibona ko igomba gutanga umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo aze gushenjagurwa. Ngo Imana rero ibikoresha mu buryo bw'isezerano, ifata itungo mu matungo amwe cyangwa mu nyamaswa imwe muri Edeni, irarifatira ribaga ivusha amaraso. Ayo maraso yavuye muri ico gihe ifata uruhu irarujana igenda ishakashaka umuntu. Turashima Imana kuko atari twe twashatse Imana, ahubwo ari yadushyigiye dushaka. Turabizi aho yadukuye, biravuga ngo yadusanze mu isayo gahinda igenda dushakashaka none irashaka Adamu imwambika iki uruhu. Nuko rero izo mbabazi z'Imana isezerano rya mbere harimo muri iri ririmbye ngo Pasaka ya kwanza ilikuwa Edeni. Imana asifiwe sana. Noneho imaze kubona Pasaka, imaze kuremera Pasaka umuntu muri Edeni ni ukuvuga ngo imbabazi z'Imana zari zije, bivuga ngo ni indahiro y'Imana. Imana irarahiye kuko yongeye kandi guha umuntu imbabazi. Mwumve rero mbahiranize iki kintu, ni ukuvuga ngo ku giti nico umuntu yariye haracumura, hanyuma Imana kandi yongera kugira umushinga wundi ku giti. Igiti cya mbere nico umuntu yari yahaye umuntu iramuhera amakondisiyo acumuriraho. Igiti cya kabiri nico kandi Imana yongeye kandi gukoraho undi mushinga. Hari igiti cya mbere hakabaho n'igiti cya kabiri. Igiti cya mbere nikira cyo muri Edeni kimenyesha ibiri cyiza. Igiti cya kabiri ni umusaraba. Imana isubahe. Ku giti cya mbere niho umuntu yacumuriye, ku giti cya kabiri niho umuntu yagize gute yababariwe. Ku giti cya mbere niho umuntu yaburiye ubugingo, ku giti cya kabiri niho umuntu yaboneye iki ubugingo. Ku giti cya mbere
niwe umuntu yagize gute yahuye n'ibintu bikomeye ku musaraba, kandi niho twahuye n'ibintu bikomeye bitunezeza. nibyo ngiye kuvuga none aha ngaha. ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere Imana yadukoreye cya mbere, iduha protection. Amaraso ya Yesu Kristo aduproteja urupfu. ni ukuvuga ngo urupfu imaze guhira isezerano rya Yesu Kristo. Yesu Kristo kuva kera ahanurwa, intego yiwe kwari ukuvuga ngo uzamwizera wese ntagipfuye ukundi. ni ukuvuga ngo naryo sezerano riri aha ngaha. usomye aha ngaha twasomye abanyesiraheli bari bafashwe amateka. ni ukuvuga ngo bari bagize imyaka 430 bafashwe gutyo, kandi muri uko gufatwa baricwaga umunsi ku munsi. abanyesiraheli barishwe mu Giputa, bahuye n'ibitangaza bikomeye. ariko Imana rero ngo yumva kuniha kwabo, ngo yibuka isezerano yasezeranye na Ibrahimu. ngo iravuga ngo rero reka nkwereke, ngo Imana ibwira Mose umugabo wo kwizera, iramubwira ngo genda ubwire bene wanyu bagira amatungo bayabage, hanyuma izo nyama bazirye, kandi bazirye vuba vuba, bazirye kandi bakenyeye bakwese n'inkweto, kandi ngo bitwaje n'inkoni. Atari amaraso y'ayo matungo muyashire ku bihamambiro by'inzu, ngo nzohereza marayika w'umurimbuzi, ni naza azogera ku rugo rwa Jacques agira gutya avuge ngo uru rugo rumeze neza. mwumve mbabwire, muri ibyo yaravuze ngo iyo tubonyeho amaraso uzitwita abakiranutse. Imana iziturebera mu maraso y'umwana wayo Yesu Kristo. mwumve mbabwire, urupfu rero abanyesiraheli bari urupfu. uwo munsi bahise bagira protection, nta wari ugipfuye n'umwe, kuko uwo munsi marayika w'umurimbuzi yaraje, yabona inzu iriho amaraso ntagira icyaha, yinjira mu nzu yabona urugo rutariho amaraso, akinjira mu nzu akagira gute akarimbura. turashima Imana kuko uwo munsi rero isezerano rya mbere riba riratangiye, ryagaragariye muri Mose arabikora. abanyesiraheli ngo bavuye mu Giputa bateza amaboko, ngo bariko bashima Imana ko bavuye mu bubata bagiye iwabo muri Kanani. ni ukuvuga ngo bigemeze n'iki gihe, ni ukuvuga ngo amaraso ya Yesu Kristo mbere na mbere ajya gukura mu rupfu. ubu ngubu rero nta rupfu rukituriho, ahubwo turiho ubugingo. urupfu mubona abantu bapfa muri kino gihe cya none, abantu bakaja hehe, abantu bakaja hano hirya bakaja kubashingura. runo si urupfu, ahubwo Yesu yagize gute, yarugize irembo. niyo mpamvu rero Yesu yaje aza ari umuntu 100%, aza gupfa kugira ngo adusogongere imibabaro y'urupfu n'ukuntu rubabaje. Yesu asogongereye imibabaro anyura mu rupfu kugira ngo urupfu rwa Yesu Kristo nirwo rwishe urupfu. urupfu rwa Yesu rwishe urupfu. asifiwe. noneho muri wa mwana w'intama washushanyaga Yesu Kristo niwe watumye abanyesiraheli bagira gute bacungurwa baragenda. murebe umugore witwa Rahabu yakoranye isezerano n'abahungu babiri, kuko bari baje gutata kandi ni mu nzu y'indaya. ariko Rahabu ababwira ikintu gitoya, arababwira gusa ngo mumpe ikimenyetso cy'ukuri, mumpe isezerano, ngo ndabizi Imana yanyu ukuntu yabakuye mu Giputa, ngo n'ukuntu yari ikomeye, ngo ndabizi neza kuko ngo mwagize Giputa, ngo ndabizi n'ukuntu mwagize inyanja, mwaciyemo inyanja, ndabizi n'ukuntu ngo mwagire Siyoni na woga inabi. ngo none rero igihe muzogerera hano, ngo njewe ubakiriye kandi nkabagirira neza mwari mupfuye, ngo njewe ndabasaba ikimenyetso cy'ukuri kugira ngo singafi. ndetse igitaramo kimaze gushyuha ahita ababwira bati ndetse na data na mama nabo ntagipfuye, bati naho ati ariyongeza, ariko agenda yiyongeza kuko ariko babona ikimenyetso. Imana cyahira ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umukunzi, uruhande rwawe ufite ikimenyetso Mutekeza cy'umugunguzi ndawunyura gute kera ku hambereye nko ku murambi kwa kera mpabonye inzira umuzamburi manje sifiwe mine akoma Imana yatugiriye neza, Imana yaduhaye Yesu zaburi manje ukumutaramye hano mwese nuko muri ikimenyetso beleza lava tombele que sans corps de la fort. Turatarabye mu izina rya Yesu. Hallelujah. Zamuri manje. Ufite
ndabimenye Imana ihimbazwa kuko abagabo baramubwiye ngo dore aka gashumi k'umutuku eli tanto sekele aka gashumi nukamanika kuri iyi nzu uri kuri iyi nzu ugiye kutumanura. Abo bagabo natangaje kubera kwizera gusa amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Baravuze ngo isezerano dusezeranye nawe ngo nta mugabo uzoribaho, ngo bagere kuri Yoshua baramubwira ngo twasezerana isezerano n'umudamu witwa Rahabu. Yoshua arababwira ngo ivyo ngivyo nta kundi tugende tugereyo. Baridura Yeriko, ariko Yeriko yararidutse, inkuta zikaza zinjira mu kuzimu. Inzu ya Rahabu dore ishusho y'icyaha y'umunyazaha wagoreye Imana mahimbazi. Noneho ahimbazwe Yesu. Mwumve mbabwire Yesu, umunsi umwe wenyine yarabyeruye. Ako munsi yarafite autorité yacu. Umunsi umwe wenyine yarabyeruye, arabivuga ku amatangazo. Aravuga ngo nije kuzuka n'ubugingo, ngo nyizera ngo warapfuye ngo azongera kandi abeho. Ariko nzatekereza none ko yarafashe sinzi kanzo yarafite. Nzatekereza ko none akomba uwo mpaki autorité ako nogira nk'amakuru. Yabwira Lazaro ngo nako Marta ngo nije kuzuka n'ubugingo. Mimi ndimi uzima. Ver. Ngo nije kuzuka niki? Magambo santera ubwoba n'iryo jambo muri biri. Ryamara kandi rikanezeza. Bunyizera ngo yarafengo kandi azongera abeho. Iyo uza kuba umusaza wacu ndaba yapfuye. Muhoje tugende muje kunyereka hari. Akoye imbaraga imbaraga zitanga ubugingo. Imbaraga zitanga ubugingo. Imbaraga zaduhesheje ubugingo. Imunsi abantu beshano baranze. Kurya sinarapfu. Abantu bamagabo bamwe hano baranze ko nari mese. Kurya twe twarazutega. Murekate ntunzi. Zamuri ba. Ubugingo. Kuri umunsi tine for. Rangila to bala. Nukupima. Nukus. Ujewe samusanga. Yashaka gukora uwo munsi n'ikiraza. Yesu yashaka kwerekanisha imbaraga zimurimo zuko ari utanga ubugingo. Imana ishobora. Hano umunsi Yesu yaraza hari hasigaye icyumweru kimwe ngo abambwe. Ako nagera ku musaraba tazotanga. Azwe ko hari umunsi umwe yatiye muri aho. Wari wagiye kuririmba? Sinigeze kubona. Na vie kori kuna rimwe Imana ishobora. Ahimbazwe Yesu. Ukumese muri ahangaha mufite ubugingo. Ubugingo niki? Ni ubuzima bw'iteka ryose. Aho mwabuhawe na bandese. Ubugingo ntabwo mwabuhawe na bene wanyu. Ubugingo mwabuhawe n'urupfu rwa Yesu Kristo washenjaguwe. Ishakarisha urukingo rw'amaraso ya Yesu Kristo ruzari dukingira icyaha. Ukundi mubona ntirushobora kwiruda ko zicaha. Hatabanga protection usini n'amaraso. Bona mu bintu bigoye kubaho. Muri icyaha kiraryoha. Twe twabikoze kiraryoha. Ariko kikagira urubaba. Kandi kiza kiryoha nk'ubuki. Ariko
kigasore kagira ubusharire nka malaria. Mu gihe uri gikora gutya kiza kiryoha kurusha ubuki, ariko mu minota ibiri ukamutengurwa. Abantu barwaye nka malaria ho bukeye apana ica nabiri zivuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Muzi kwicaha icaha kiza kiguturutunja abantu baba bahagaze hariya ukazuvuga ngo kuriya nijoro bavuga bahaye bivugira amakuru yo mu Bugande bariko ati kuriya nijoro bavuga ukamuguma gusa ugahinda gusa umushitsi ishaka kiguturutunja kandi wamara ukamuvuga ngo kuriya ngo kandi ngo Jacques na ndakabara ko bavuga ariko bivugira amakuru ya hehe yo muri Tanzania hariya ku kivuko. Umugabo umwe ngo yabonye undi aturutse nkariya, ariko ngo umugabo bagira nako kutubaza, ariko mugomba aturutse nkiriya ngo yamuvuga kuri uriya mugabo karantuka. Uza kwibwira nawe yamatangira kumutuka, atangira kumutuka kandi atazi ko ahaye mutuka koko. Buriya icyaha ni ikitangaza, ariko mwumve mbabwire protection y'icyaha ikiza gituma bukira tukamara icungiro tudakoze icyaha, kuko bibiri navuga ko icyaha wese n'uwanda ni wa Satani. Ikintu kiza gituma tudakora ibyaha n'amaraso Yesu. Urabona amaraso Yesu Kristo aza gutwikira, kuko isi iradushaka kandi isi dushakaho ni kudukoresha icyaha. Umva nkubwire iri jambo ry'ukuri, ntubona kumeze Satani ntigushoboye, Satani ntigushoboye ntizona gushobora. Umva Satani gusiza ikindi zikora izishaka uburyo gusa igukoroganisha n'Imana, ikagukoresha gusa icyaha. Iyo ukoze icyaha ubukoroganye n'Imana, kandi Imana iragushoboye kuko ikoze icyaha iraguhana. None ikintu kiza gituma rero tubaho tukabaho nta hadufite n'amaraso aza dukingira akadukingira icyaha, kuko isi turimo iri iguhiga ariko urakingiye kandi ukingiye kubw'amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Umugore w'umuyobozi mukuru akamwifuza, ndetse hariho n'ibihemboga. Umuntu akamubwira ati yewe je umwami yambwiye wewe nturimo, ati wabaye gute wa Mungu ndeba neza. Umugore wariye umeze neza bamwe ndeba neza, wa mugore nta ari mbaza reka mbabwire narahindutse yampinduye izina abirindisha yose yariho protection. Ntabwo ari gukora icyaha, ntabwo ari gukora icyaha. Ikintu gituma rero turesista icyaha nituketime sokele muwengebwa amaraso Yesu Kristo yarusha noneho ashaka no gufata ku ngufu, afata no kumbaraga amusigira ikoti. Muzi icyaha tunasiga ikoti yahunze icyaha yarinze icyaha ariruka. Buriya rero ni abagabo bakaya baza bahunga icyaha. Iyo uri ikimenyetso cy'amaraso icyaha kiza kukumukira ku rupfu. Ewe Shetani mpishe mpi Daniel agambirira umutima we utazira kubishikira cyari cyose. Niki cyatunyata kocha, niki cyatunyatanywa iriya vino na ziriya nyama zari zitetse neza zibwabye. Yariho protection y'urukingo rw'amaraso akakugira ngo ngibi ngibi umukristo ushire ahubwo kandi abari mu munyagira burundu Imana cyane ahimbazo Yesu. Ahubwo mino Bibiri iravuga gute? Aho rero avuze ngo ijana ndamuyanje ngo narihinduye iki igihombo kuba gutunga ngo ndetse nza mbibona bimeze nk'iki kanase ngo kuba gutunga nde Kristo. Buriya Pawulo sikindi mbere hose yarabikora, ariko aho maze guhura na Yesu Kristo, amaze gukizwa, amaze guhura n'amaraso ya Yesu, ijana ndamuyanje byose nabihinduye iki igihombo kubwo gutunga Kristo. Perutse guhura n'umugabo umwe ariko ashize igihe, umugabo wo mu Tanzania ni Shehe Abubakar, duhurira mwivuga butumwa. Narabwirije ndangije ngo abwirize, ndavuga ngo yewe mu kugira Imana uko turabavuga butumwa we
w'Imana. Imana yari shehe yari amaze kugarura abakristo abakwitu, amaze kubakisha imisigiti 7 bamukodesheje Burundi Makamba ngo aze naho guhindura abantu abagira abayisilamu mu musigiti rero yarayemo. kandi we yari umuntu ubufite ubuzutse bwinshi, yari kwanyereka inkovu mu mugongo z'intambara takatifu yarwanye. umunsi apreta serma yiwe arangiza ishuri bakadafi bari bahari, ndobwe abareba president bose bari bahari. yeriko abimbwira ati njewe nize Bibiliya yose nigana Qur'ani yose, ati njewe ufite amagambo mpindurisha abakristo nkabazana. Yesu rero buca ari bukoresha igiterane gikomeye Makamba, abantu bose baranamusabye no kuja muri hoteli aranga, aravuga ngo arara mu musigiti asenga, arara mu musigiti rero ariko asenga. niho Yesu yamusanze rero. Imana ishobora Yesu aramusanga rero aramubwira ngo Abubakar ngo nikundenganyiriza. noneho ryajwi akarikomesha mu iduwa uko bakomesha. noneho ngagara haravuga ngo nabakristo bari ko muteza imyuka mibi. noneho akayikomesha ngo akabakaje hanze gutawaza, akaso akagaruka ryajwi gusa rikamubwira ngo agera aho ngaho rero nihuse cyane, ngo agera aho ngaho rero ngo afata inkota ngo aravuga ngo Abubakar ngo niba utanyemera ngo ndakwica. noneho ahangana nawe ariko hari ikintu Yesu yakoze, aca bugufi inkota akayija ku Rwanda agakomesha akavuga ngo izi ni imyuka y'abakristo, ati ngomba guhangana nayo, agasenga amasengesho yabo. noneho Yesu rero bwira ngo ndi Yesu w'i Nazareti. Mahimbazo Yesu. uwo munsi Abubakar bati none ndagira gute, mbwira uko ndibukore, ndasohoka hano hanze gute, ndagenda gute, ndanyura hehe, biragenda gute? Yesu aramubwira ngo wowe ntugire ico niju ufite ibintu byose nta uri kubone, none mukutana kuri bube ejo, ndagira gute wowe uguma aho ngaho ube no mu giterane, ndakwereka gusura uko bibwira. uraca mu gitondo igiterane kiraza cyose, bamuhagurutsa kumwiyegereza kugira ngo avuge ijambo. arahaguruka gusa ategereje ryajwi bararanye naryo, arahagurutse rero agiye kuvuga. Imana iramubwira ngo Abubakar ryama rivugira mu mwembe uri aho ngaho, Abubakar ngo ugiye kugira gute? ijwi riramubwira ngo nonaha iruke. reba kwiruka mu giterane, kandi igiterane kiri hanze kirimo abantu ibihumbi n'ibihumbi, iruke. Abubakar ahita agera gucya rirukanka. reba ukuntu kwiruka hano nogara hari mutaramfata, bamwidugudukaho barirukanka, arirukanka ngo agere ngaha, ahita yicara mu twatsi. noneho baramubura ngo bamwe bariko musitaraho, baramubura neza, Imana bahuma amaso baramubura bose, barataha ati igitangaza cyabaye, wa muntu arabuze. ngo bamara kurenga, Imana amubwira ngo manuka ugende, ngo kureba hari hakurya mucara ahantu, ngo urabona hari hakurya ngo ruriya rugo, ngo ugende ngo hari umuntu uri kwakira. aragenda ngo amare gushika asanga ni urugo rw'umudiyakoni mu rusengero rwa ADPR mu Burundi babuyita gute nyine ni nkuko. ariko twebwe tuvuga ubutumwa ngo amenye gusa ko turi Umwami Yesu. ahita yica umugore we, bahita bica n'abana be, n'imodoka ze barazitwika, n'amazu ye barayasenya. yari kwambwira uwo munsi duhura ikibungo, arambwira ngo nje ko ndavuga ubutumwa, bati nta mwana mfite, nta mugore mfite, nta modoka mfite, nta nzu mfite. ikandi rero umva nkubwira intego yanje, batubu nzabwiriza bari abantu bose najanye muri Islam, batubu ngomba kubaka amaparuwasi 7 nk'uyu abantu muri Islam, bati kuko gana bajize, bati kandi none nshobozwa byose na Kristo n'imbaraga. Amaso ya Yesu Kristo niyo azadukingirike icyaha, ubicaha mbabwire. Pawulo yaranditse na Petero yaranditse ngo ubwe ngo yikore ibyaha byacu ngo yibambanwa ku musaraba. turashima Imana ko ibyaha byacu nogejwe na Yesu, atunganijwe n'amaraso, haleluya, kuharisha amaraso, besina aroya wirera. urukingo rw'atatu rw'amaraso ya Yesu Kristo rero dukingira umuvumo. ni ukuvuga ngo mbabwire guhera amasaha mumenye ayo makuru, mumenye ko umuvumo watuvuyeho, ubu turi abanyamugisha. nimwakira umugisha mu izina rya Yesu Kristo. ninde wavuma uw'Imana itavuma? ninde warakariye uw'Imana itarakariye?
buri iyo mpamvu nuko bari bavuye mu Giputa bakuweho umuvumo, bari bafite umugisha. Niyo mpamvu Balamu yariko ashaka kubavuma, akabuka bavuma ahubwo akabahesha umugisha. Umuntu wese wamenye Yesu Kristo agapfana nawe akazukana nawe ni umunyamugisha. Imana ishimwe. Akiri umugisha mu izina rya Yesu. Akiri umugisha. Buriya abakristo bafite indwara imwe barwaye, ni indwara yo kutizera umugisha. Ubundi umuntu wizeye Yesu agomba kwizera n'umugisha. Abanyamugisha ukuri umunyamugisha akiri umugisha mu izina rya Yesu. Ni ukuri kose mwumve. Tubona twebwe cyane muri bino bice by'ini wacu tugira ikibazo cyo kutizera umugisha, ahubwo twizera umuvumo cyane aho kwizera umugisha. Yeme babwire, iyo udafite umugisha w'Imana habe n'ubukristo burakunanira. Kandi umugisha dufite niyo mpamvu mbabwiye ngo nimwakire umugisha. Havuze nk'abantu nk'abandi nimuzamubona ko dusuhuzanya nk'Imana igumugisha, cyangwa umuntu yaguha akantu nk'Imana igumugisha ukamumva n'ikindamutso. Umuntu nakubwira ngo akira umugisha uzubwira ngo kuko kwakira umugisha w'amafaranga nimubwire ngo Imana igumugisha nawakiriye mu izina rya Yesu. Ukugaje ndayitwara kagira amahirwe muri isi nkabona abantu bangana gutya bambwiye ngo Imana igumugisha. Igumugisha Aroni nico yavuga yabwira gusaba Kristo ngo nimwakire umugisha. Abanyesiraheli bose bakama basingira gutya bakamavuga ngo bagatahana umugisha. Niyo mpamvu abanyesiraheli bizera umugisha. N'abandi muri Kenya narahigiye icifuzo baza basengera buri munsi no kugira umugisha. Nico kituma zabwiriza blessing. Nayo mpamvu mu rusengero abanyakenya cyane nibo nabayemo. Abanyakenya mu rusengero bizera umugisha. Iyo baje gusenga ni ibintu bibiri, baba baje gufashwa kumva ijambo ry'Imana kugira ngo bafashwe. Icyakabiri no gutahana umugisha, kuko umunyakenya ntiyo kubona uri mushitsi, ntiyo kubona atagukuyeho umugisha aza kubwiriza kamwishura. Namara kumwishura agasubira agatanga igice cya 10 akavuga ngo ntiyo twara umukozi w'Imana ngo atamuboneho umugisha. Muzi ko abanyakenya baza batanga amaturo batasenze, undi wasenze akamwereza amaturo ngo ugende ntangira amaturo mu rusengero. Kurya sikinda bahashaka abariko shaka umugisha. Imana ishobora. Haleluya. Twebwe isonje tuzi umugisha tituzi habe no kubwira ngo Imana ahubwo yo kugira ngo gakeye titwizera umugisha titwizera turanga batize umugisha. Ni mwakira umugisha mu izina rya Yesu. Sawa ubonye ko umubakiriye naho ubundi bari mutaravumva. Rero amaraso Yesu Kristo azadukingira umuvumo kugira ngo tugire iki umugisha. Umuntu wese wizeye Umwami Yesu ni umunyamugisha. Nimuvuga ko muri abanyamugisha. Icyakane amaraso Yesu Kristo azadukingira iki? Azadukingira integenke. Intandaro y'ubuzima bwose bupfuye bubi ni integenke. Iyi integenke zimaze kuza, kandi integenke zazi gufata uri umupasitori, zikagufata uri umuvuga butumwa, zikagufata uri umunyamasengesho. Integenke zazi kwinjirana gutya, kandi ntuzi ubimenya vuba, uzugira ngo none biraca amazi aracari yayandi, ariko integenke zikagufata. Iyo zagufasha nizo zizaze kuzana n'ibindi byose bibi byose. Abanyesiraheli bagize integenke birarenga, baramya kamasa. Integenke zirabinjira. Ikindi batangira gusambana n'abamowabu. Igitangaza kiba kirabaye. Finalasi yataba ngo atikure icumu wa mugabo n'umugore yazanye umuwabu. Igitangaza ikindi bamabanga manu bamavuga ngo iyi manu ngiri mukubabihira. Ibitangaza birabaye. Imana yavuga ngo izindi integenke zabaye mu bantu. Bati none rero Mose zamuka umusozi ngubwira makuru. Mose rero Imana amubwira ngo genda ubwire bene wanyu baze kongera dukorana isezerano. Ahamagara na Nadabu na Abihu na Aroni n'abarya 70 baraza. Barabashora ngo bagere hafi y'umusozi. Nakoshe arabubwira ngo mugende mufata amatungo mu yarage ni mu mara mufata amaraso y'amatungo mashire mu nzabye zibiri, urwaje rwa mbere mu mijagire mu bicaniro cyangwa se mu bicaniro 12 ibitambo 12 cyane kuri Aroni, uhere kuri Aroni. Kandi ngo ujye yamejagira uri kuvuga ngo iri ni isezerano risho bw'Imana isezeranye namwe. Urebe yo mukagira Imana. Aroni agatega umutwe akamejagirwaho amaraso y'ihene. Muraza kubisoma muri kuva 24. Aroni agatega umutwe
bakamumijagira amaraso. Mose akamumijagira amaraso ngo iri ni isezerano risha ngo Imana isezeranye nawe. Akaja kuri Nadabu, iri ni isezerano risha ngo Imana isezeranye nawe. Aja kuri Abihu, aja no kuri bajya 70. Amaze ubujutse ngo baburashe, imbaraga ziba ziramanutse. Amaze ngo Imana yababwira ngo muzamuke ku musozi mu ndebe. Imana iberekana nk'ijuru ry'umukwepuri. Ni ukuvuga ngo bagiye mu ngando ubujutse buraza. Umva mbabwire integenke. Hari abantu bajya kuva mu nshego nagiye mu integenke. Nuko hari ikintu kimwe cyakuvuyeho, ariko urukingo rw'amaraso ya Yesu Kristo ruza rudukingira integenke. Integenke duhimana icyubahiro. Ndazo Yesu buri ijoro avuze ngo nubona ngiye kwibagirwa ngo mwami Yesu uzanyibutse. Buriya iyo ducitse intege tugashaka kunanirwa bukeya tuzanogejwe na Yesu tunganijwe n'amaraso harubwo yakubajije amaraso esima baruyahwireba akiri ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo, akiri urukingo rugukingira urupfu, akiri urukingo rugukingira icyaha, akiri urukingo rugukingira umuvumo, akiri urukingo rugukingira intege nke. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Asifiwe, 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 asifiwe milele, asifiwe milele, asifiwe milele. Amaraso ya Yesu Kristo indwara karande z'imivumo. Muzi ko amaraso ya Yesu jewe maze kubona abantu batari munsi y'ijana, dore ijana gusa, dore agacupa gusa k'amazi ukagatongera amaraso ya Yesu Kristo umuntu akaba yarakize. Ibihumbi n'ibihumbi kuva aho nakirijwe do amarazi gusa ukayatongera amaraso ya Yesu Kristo. Umuntu wari urwaye indwara bene yayindi iteye ubwoba agahita akira. Abo sinubara ngo 1 2 3 4 5 6 zamuri manishwayo dore umuti n'amaraso ya Yesu Kristo. Ako yes ndashoje icigisho. Dore twaje hano Muhanga kubaramutsa, jewe ni nabwo bwa mbere, ariko bene da hari abantu benshi batarakizwa bakingira urupfu mu izina rya Yesu. Abandi benshi bakiri mu vyamo bakingira urupfu. Hari abantu benshi muri twebwe bakingira imivumo, ni bakingira umuvumo. Integenke zikurweho mu izina rya nde, ni mwakira ubujutse mu izina rya Yesu Kristo. Mangucuranga buke yasha
bwa mbere pastor ubujutse burije muri Muhanga mugize ngo mugi ngasaba ko tuje hano hariya hirya tuje hariya tubeshe kugira ngo uyu mwana mubone za muri manishwa umuntu wese arazamura amaboko ye kubw'imbazi Imana kivuye mu ijuru mureke kimanuke nago kigera mu bantu impano z'Imana zake za buri munsi hano mu ndege bajya bagabona bwi koraho sha
baraza kuririmba yo gusoza dutaha ariko sinzi ko bari bishoboye umva mbabwire rero duhe Imana ishubahiro sha uhitwa uracuranze sha uracuranze gutya neza kwa Dawudi